Shonador, boa noite, mis amores, nan conta bai, maneira mabini ta anunciar awe merdia ku awe pica ting un programa special. Un programa special para un gente special. Pues acorda, no sende nan, tende nan special. No la ganho gente bisabo nada outro, nenhum cosa robes. Dus, mis amores, nós também temos uma conversação hoje com nada mais e nada menos com Julie Miguel. Quem é Julie Miguel? Laga nos va ser conhecida como the Queen of Soul. Wow! Tu você não compreender que comigo men. Me também mostrar vos não um fragmento agora aqui. Pam papai. Hello. Hello. How are you feeling? I'm feeling incredible, really. Yeah? I'm so excited to be here. What's your name? Julie Mingel. Julie Mingel. And how old are you, darling? I'm 32. And where are you from? I'm originally from the Netherlands. There is a Dutch version of this show. Why didn't you go on to the Dutch one? This is the European musical capital, and I thought I just have to go to England. Yes, I get it. Yeah. And what are you going to sing today? I'm gonna sing Fall in Love. Okay, well, best of luck, Julie. Thank you very much. I like it. Thank you. Okay. You know you're in love, right? Hey. Oh yeah. You take the moon along with the best woman. You know you love him. You can't understand. So why you treat me like I do when it's such a good man? He got me laughing while I should be ashamed. Do me wrong when my heart is in pain. Oh no, I must be a fool, 'cause I do anything he wants me to do. And you know you love him, you can't understand. So why you treat me like a fool when you're such a good man? Thank you, Okay. beautiful lady. Let's start with Nicole. You felt that, didn't you? There's something about you, it gives me goosebumps. You have the X Factor, girl. Thank you. Thank you. Thank you. Louis? Julie, You. Julie, I loved your audition. I love your spirit. I love your soul. I love your voice. I love the fact that you owned the whole stage. It was fantastic. And I'm so glad you came here. Thank you. You know what? This is why we have no upper age limit on this show, because I love to find people like you who are talented, but for whatever reason haven't had the right break. Because what you bring is fun to what we're doing. And I think you represent this older category perfectly. Thank you. Thank you. Really. You couldn't make me any happier. Okay. Louis, yes or no? Julie, yes! Nicole? I couldn't say it any louder. Yeah! Julie, you've got 3 yeses. So excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited. I love her. We ain't got no love soul her, sisters out right now, you know? And I want you. How'd you feel? I'm on a high right now, really. Shonan, me ta excited. Me ta excited pa sabroor. Queen of Soul, você sente e poder e força den e dama que sustem. Lage hari, increíble, me a enjoy. Agora kita di 4 via como wak es un film pia aqui. Pero lagami no laga no ende más en suspenso, laga nos 13 e da mita que den
den programa, den Pika Pika, Queen of Soul. Kumai, Rita. Boa noite, mi amor, conta. Ora matende dibo, mi di e so che mi tengo bene con ele, den Pika Pika. Sigur, Hopili, sigur. hopili. Mi da hopi orgulloso come portei aqui. Mi tata tá de Buena Vista, mi mama tá de Santa Maria. E, ja, bomesa é paixão que nós temos como o Corsal. Esse é a Lagami canta, full paixão, sempre. Mi mesa nanse Limburg, dus die mita zona mane pastor timia, tá pensei. Ok? Ok, pero como papi nos idioma, tá great. Compalaga, também Muito idioma great. também, se é mi Yunnan, também tá nos idioma, compalaga. Ok, pero yo não, prometo nos vai riba lo que também suso de já sabe war. Prometo nos vai riba sei, laga nos ban riba prome te king te Julie Mingel. Julie conta nos sombra ja, e forse demonstriamo e siete un forza para mí, mi Mirele, no unicamente un forza fisico, pero un forza di spirito, di alma. Compalaga. Want u barste uit maniera un vulkaan. Dus láganos, bantende, compartir con nos, quem te Julie Mingel. Me te escucha. Ok, dankie. Wel, Julie Mingel, met een mama, met een cantante, gewoon een moetje moe, kwa nanse na Limburg. Mi tata ku mi mama tabata enamoradi otro, na Santa Maria, na topo otro na Panderia. Anto, ve inang eigenlijk, ja, mi mama asali na estado, anto na bimbiba Holanda. Dus asina ma llega a Holanda, anto ma crece inang, entre veel Limburg, Rotterdam, Den Helder, hinter Holanda ma sera konesikune. Anto de mi camber sempre mi tabata canta. Anto mi mama também tabata canta, escuchando mi tata também trouwens, porque mi tata tá un gran fan di Double R, Era, e tabata canta Den Pegasaya também. Anto Risap, sim, mi tata su nome tá Gilbert Mingel, ela faleceu ano passado, of 2 anos passado. Anto, ja, tá eigenlijk mi hinderang sempre alantami com música din cas, no? Dus dat betekent ook natural pa canta din cas. Wanneer op je corsau ta canta din cas, toch? Expressarnos alma, expressarnos dolor, nos amor, turcos eigenlijk. Dus als je naar muzika, wanneer ku hopi di nos, ta echt een manier pa, ja, pa, hoe zeg je dat? Pa aliviar tur e cosnan di vida. Turdolo. Tudolo. Manera nanta canta, nanta bisa de ranchera. Sí, verdad. Y tiene un paritante que estaba de canta bon ranchera también. Well, sí, nanta canta nang dolo. Sí, como laga, nan dolo, pero nan alegre también. Tu cos nos canta. Na alegria, sigur. Ja. Pero para manera, dolo is echt een extra levensbron. ja, Anto meneer die nota mi mes, ta eigenlijk, ja, but zien die boemes op een gegeven moment oroboti asina tanto experiencia, bubalaga tukos los, anto, ja, bota meneer een instrument die Dios eigenlijk, asina mitan ja me, een instrument die Dios, anto, ja, bota sinti, ki Dios capable share, que mundo aqui. Asina. correcto. Sí, Kiko porque compartir con humanidad. Sí, Te compreendemos, verdad. Agora noite bota den pica no pa conta esse compartir com nós essa aqui. Ja. Sombra ja nossa muito bom nos tursa com den vida turcosta alegria turcosta canta nada de cena. Boa noite, Chinita, meu amor, conta. Mayra, boa noite. Dus, sim,
da turcosta alegria, canta, No. tambe tem sofrimento, cu essaita pone cu nosta cresce dor di e sofrimento. Ja. Awe den promo kuma pone e reels kuma pone, ma Mhm. parla di toeslagenaffaire, pero not a toeslagenaffaire, ma Mhm. comprendero bes, te sei Tabata se trata di jeugdzorg. Kupamita más pior ainda. Zie, pas zo toeslagenaffaire, eigenlijk met de ongedupeerde die toeslagenaffaire tambe, hè? Dus Mhm. is zeker quinty cent, quinty beslagleggingen, riba salaris, riba mi partner su salaris, tokanti bo trando duru, beeld op bobida, anto belasting te bing, ja, kom je proberen is netjes. Bisele bruto, aqui não tem protocolo. Porque aqui rato bit ma bruto, pero nanti bistro bobida sigur, ribe ja echt maniera hopi cruel, anto jeugdzorg tambe abira party DJ. Anto ja, eigenlijk as saruku ma kai fe Shelu, die X Factor UK, Idols, Cantamento, Cantaku Mariah Carey, Cantaku Justin Timberlake. Eigenlijk llega gewoon in een hel. Anto es Shelu die ta mama, no? Nos como yukor sao mama. Mhm. A mí pero a mí sempre wak e mama nan di corsau como mama special. Mama nan di corsau ta e mama nan kuta ja, ta cariciabu, kana kubo hinterbo bida, orbo meste nan tei, nan ta echt palo di moe de bobida, no? Dus asina ma mira mi mes tambe sempre, toen mi tante nan, toen mi mes mama, ta echt super mama. Dus Okay. amaya oochi, mi Mhm. promeio tabata oochi. Anto, ja, mi prima nanto bisami, wow, wat een meneer mama naturaal. Dus, weet je, vol zelfvertrouwen. Ondertussen belastingdiensten bings, Basha Ribanos. Op een gegeven moment dan te ponen een risicoprofiel. Anto, een risicoprofiel ta, ja, bonome ta Mingel. Bote biba Rotterdam-Zuid. Bandi Feyenoord. Bo inkomen ta stabiel, pero enota haltu. Pero bota traando duro si. Pero toch, yukar sauta, mi kasata Africano, Okay. Mozambique. Okay. Dus Mhm. eigenlijk heel positief, pero pa Mhm. een risicoprofiel, het asina gebouwd dingen sistema, kunan te Mhm. bisa ang, isaki, ta porta het een fraudeur. Porta Okay. dus dat eigenlijk registrabo asina ding in sistema. Anto dus turcos kunos hasi eigenlijk Mhm. mira die 10 manera. Anto asina jeugdzorg llega de nos tambe. Anto ja maar hij un accidente kumiu. Ding is die man ku jeugdzorg eigenlijk ganha ribanos. Ding un rapport. Anto un rapport hopi serio. Ku sinang tuma aeroport ena serio. Nampo echt tuma boyunang. Anto ding is die man mita wat asina die stress eigenlijk. Anto Mhm. preocupaku mi mesa ta safe. Kuma hai un accidente kumi yu mas chiquito. Anto mi yu mas chiquito a fallecer. Door de zee. Kemendi I know heaven and I do know hell. Definitely. Wow. Con Yeah. chiquito voglio tata. Tres luna. God. Sí, tres luna. Anto después bota pensa bomes van, okay, di kong ami por biba, so bomes no tingani biba mas, bono que biba mas. Anto, ja, bono que biba mas. Anto hasta te awen dia timbia mi te punta mi mes. Ja, di kong ami ti magi biba. Dus ik was het
echt Dios de mi vida. A mi te quiere den Dios, mi te sinti Dios. Mi saco Dios te. Anto, tapese eigenlijk mi pora sigi biba. Anto, paso Dios mandami mensajes van bosa, hopi hende, hopi mue, ku abonosadi je, paso bananse aki, de makamba, bumesta makamba kasi. Porta bota meta di-infecta. Kubota keer kubota superior of ta ki bota pa so bananse na Holanda ting hopi at niana sina tambe. Nyung mino akere kumita bata sina pero botin ku check bo mes hopi bong ne momente e paso e sistema te influenciabu. Anto a mi ting un bachelor social work. Anto e bachelor social work dus eigenlijk mi mis een hulpverlener. Want awona bin atakami demikas como hulpverlener. Anto, ding obra, un dia, Dios abisami wak, kustuma kaba, ku sakabokara pa fo, ba kustuma kaba ku hende ti mening riba bo, yamabu, mahos, yamabu, kikuta, pa so orbo sakakara, sempre ting hende ku te bing papia, Rita tambesa, sigur? Sì, sicuro. Sicuro. Blijf stil. Want zij ook hoppy bia reden que nos nota saca cara, passou nos tem medo pa ki hende na lobisa di nos, ki nang, weet je, ki na lo hasi, ki kos nanta saca febo historia, pone den light, anto hopi hende te kere kas PC, mita un hende sina. Pero Dios a papi kumi van babai idols, babai X Factor UK, babai ku jeng hinde de mundo. Eigenlijk ma trainbo pa aworki abo pota e boka pa tu e mamenang ku ting shame ku nute durf papia ku te bij papia anoniem. Anto na no papi ku na familia tampoco, paso familia ta met kere van kasi goed bahas yung kos, paso waar rook is vuur. Jeugdzorg komt niet zomaar. Anto, Bokemen, fuck, tu rende. a mi manera no eigenlijk fuck tu rende. Word ik na een moment mi tabata echt desperaat. Van minosa, ki mi mesta hasiribe mundeki. Die kon mi ti magi biba. Paso mi mesta verantwoordelijk kom you afayese. Dus die kon mi ti magi biba. Dus mi notabata na fok ainda. Paso mi tabata kapot geslagen. Gewoon mi mis noting balor. Wat comprender? Dus anto después Dios di paso mandabo inang como ambassadeur. Abo pota isun kupo papia. Die Diosa inderdaad, shame was al getraind. Dus ik heb niet minota wori hopi ki hende te pensari bij me. Pero ita pur bagia un tikisi, maar de baripara van hey. Weet je, minota mo un victima die toeslagenaffaire. Pero, weet je, mas que sei, pero ma passa ding cosa sigur. Anto fe die ko hulpverleners nang ayega drenta nos kas, ma bisa nang asina bonopo hande ko hende, bonopo bing ganya ripe hende, ganya de rapport. Hopi kos kuna hasi kunos, kunopor. Anto ma bisa nang mitabai pone tour e kos ki den claridad. Anto ma asina ma tra e obra. Anto dingen opera minota spar jeugdzorg, pero minota spar mi mes tampoco. Anto matra kantika nang. Anto e presesta met de bing wak, mayang. Un pari bon artista, ayegi bing, weet je.
Hopi you Karsao abing. Mama nang ku tambe perde nang you. Nanta bisami nanta haya força di música nanta haya força ku nanta mirami riba stage toch tabai door ke bida. Anto ja. Miting hopi rede pasigior. Miting ochi masha dushi mes tambe. Sim, internet, me guardava o cabelo papi, Isa. Botei Ja. tweeling. Ja, Então, você sim. vai mira com o universo. Ah, se isso coisa. Ela nave tweeling não prome. Sim! Sim. Vou compreender a mensagem. Sim, tem uma blessing, pessoas. Tem gente que a passa de coisa que eu tô tabatando nam promeio. Então, esse tá. Lá me pensa que me pobisa para esse tá mais duro. Sowieso tá duro, claro. Vida tá outro, después esse. Pero, wak, como mama perde un yu, anto manera bota bisa 3 luna, Ja. eta kom keihard. Pero bota papia quenti bo falta. Eta werkelijk bo falta? Was om de sieta bo falta, keremi, lo bobai será. Pero bobai será, toch? Well, esse é hobby bom pergunta, senhora. Passou, não apura basi. Pero esse é parte de etnische profilering. Passou a mim, há acidente comigo. Como mama sempre bota assim, tipo, mesmo responsável para eu, Klopt. Dus, met hij é verloochening. Si mi nota sinti mi mes verantwoordelijk para mi mes you. Zeker in maniera que ela fallecer, dat vind ik een verloochening. Si mi nota sinti mi mes verantwoordelijk. Pero mi mes rasinha, ku den bida, ting accidente te passa. Bosang conhece tata nang ku tabay tra, tata ku abay tra, anto ela laga su o ochi. Den auto, anto ela lubida, ku ela laga su o ochi den auto. Nastik. A passa, ela bimpa fo, anto ochi a faise. Assim na ting hopi hende ku mane tabai drumi ku nan you, nan talanta riba nan you, drumi you a faise. Dus ting hopi hende ku a passa acidente assim na. Anto ting hopi outro hende ku no a passa den. Kutina mening também. Dan também tabisa 10 die dan tabisa ja, potiku bij toch in de gevangenis en zo. Pero no ting mas gevangenis ku esse kuba passa de. Guilty. Bono timbo yumas. Bono po krul kunemas. No ting mas gevangenis que Tem sei. que castigo de uma grande para mama. No ting mas gevangenis que sei. Weet je, passou, die bisabu orobo passa de kos asina, orobo bijvee mundo aqui. Ben je verlicht? Je bent verlicht, halleluja! Je bent verlicht! Ja. Dat is het Ja. makkelijkste wat kan gebeuren. Ja. Sakami vee mundo. Sakami numa. Nee, dat is de makkelijkste route. Nee, als die cosa passi. En dat leer dan stap voor stap. Moet er bij therapie também, therapie. Reza. Botimbo amigo nang, botimbo familia nang. Rondibo. Mi casa ta Pan de Dios. Ja, echt un man de Dios, verdad. Sí. Ja. Paso, esse também tá importante, como casata reacciona. Sí. Steun. Ja. Sí. Ja, então mi mes no sa com amilo al reacciona. Si mi casa a passa dingen coisa aqui, mi nota keren kom mi taba ta asina lief kom mi casa. En dat is heel erg. Ja. Maar dat heb ik nu geleerd. Ja, pero te ese no. Tapesei e meseta te patatata di boyunang. Sí, verdad. Dus, ato dia que accidente so de, Sí. quanto hai botweling nantating? Dan taba ting 3. Nanta chiki. Casi. Net 2 luna 3. Dan taba te hopi chiki.
Pero Sim, dat in stable. zeker, anto ami nang. Paso kantamento ta leuk, pero mama, pata mama, ribe bidaki, pami. Paso mi tabata umue hopi ambitieus, anto ik was niet zo van mi miste bieren mama. Mi no tabata umue asina. Pero masali na estado en ik werd het, maar ha nang, ik dacht wauw. Mi po wak. En wanneer ik een baby nang kita cresce gewoon van de eerste rij. Ik kan alles meemaken. Zie mi tabata sa, wou ik al lang al kinderen. Al lang al. Dus pami, nang asiami, ku ta mama is een van de mooiste dingen in deze wereld. Dat hebben hun mij echt geleerd. Mooier dan muziek, mooier dan weet ik veel wat voor Ja. ding. Ja. Pero você tá bom com boa realisatie, com boju zo jong, 3 maanden oud, Ja. het een angel, een engel. Ja. Het is papje kumi. Sorry. Het is Yes. papje kumi. Sorry. Hindenang kuta kere kuta demonio en weet ik veel wat allemaal. Absolutamente kuno. Laga na papia. Absolutamente brainwash beta. Sim. So, ja, ami haya hopi signo basa. Hopi signaal maya. Maar haya Okay. mani un signaal e dia ku e polisai mi te bisa ta mi de mi obra mi te conta. Mi no po conta tu cos, pero mi No. te snang Mi te- e dia ku e polisai bing verhoor aan mi como criminaal. Dat was een van de, ja, niet harder dan de dag van de accidenten. Niet harder dan de dag van de accidenten, maar ik dacht wel zo, zien ons bij Openbaar Ministerie word ik min sasi mi not op jump van die brug. Weet je. Dus in ieder geval, ere na atuma mi vingerafdruk, anto e costa ku e regisseur no abin riba e plan patu mi vingerafdruk. Ta mi mis advogado blanco, sorry, ja, me Sim, daarbij. E abisa e apuntra e regisseur, bu miste su vingerafdruk. Anto e regisseur kena wake, hoe bedoel je? Ik zeg, wat bedoelt u? Wat vroeg u nu net? Ja, of ze je vingerafdrukken moeten hebben. Ik dacht, mi mis abogado tapuntra e. En toen hij zei een voorbeeld van ding is systeem aqui, botinho check, hoop je bon, quem bota huur in, passo nota tour ta riba bo, nota in kuba huur in ta in bo team sigur, zeg maar. Nee. Passo team biata administratie, misschien als er vingerafdrukken worden gemaakt, partij te gana maseng, aminsa, te ki, we apasa. Pero in ieder geval, oké. E abogada bij Kaas, ele bij tu, passo ta sincor, meeting bij, oké, doei. En regisseur abing toen met mijn vinger afdrukken. En het is heel lastig om dat te doen. Ik had het nog nooit eerder gedaan natuurlijk. Maar het is heel lastig om het te doen. En het was gelukt. En na laatste vinger, tour luz. Tour luz Paga. paga. En toen hebben die een agenten. En die, het is helemaal zwart, het is helemaal zwart. Ik heb nog nooit meegemaakt, heel het gebouw is zwart. Ik keek haar aan, ik zo. Tamio moe. Paso, bes un dia, ora ela fallece tambe. Ela paga tour e luz van de Kuip in Feyenoord. Tour e luz van alle supporters in de Kuip was uit. Want heel mang amandami ekoi van. Maar toen dacht ik nog niet echt daarna. Pero ora e luz apaga e dia e. Dat ik echt God nodig had. Dat ik echt dacht ik, oké, klaar. Boté. Anto bukila gamisa ko bonota eens ke koi aqui. Ja, wel. Oké, bonota eens ke koi. Dus gewoon mijn commissari meneer moe loco e ding. Anto we na Tamiyu. The rebel. Tamiyu, the rebel dus weet je. Sim. Dus Tina tiki un aya despesku tukos apasa tambe un hulpverlener aan je mami pa biedt excuses aan. Anto eseta beta un aya riba e dia kumahayo precies riba e dia op de dag af
1 jaar na het ongeluk. Dus Amidi, oh, is senhora sa, ku ete yama ribe dieki. Ante ele puntrami, ja, sorry, ku nos acerca bofa minha, ku wantrouwen, mijn excuses, portabo keer deel bo verhaal, ku je ambtenaren nang, panoposinha, en anto midi, was wel maar pensa kabo van portamitin kuhasi, weet je wel. Ik had al een paar tekens van God gehad. Ja. Mitinku bij Shermi, historie, ku ambtenaren, ku hulpverlening. Pero die dag was voor mij ook weer duidelijk. Pas is er notable sa kutabata idea van de accident. Dus voor mij was weer een teken. Atemiyu chi trobe. Lua. 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 Si Lua Lion. Lua. Onde Sì. was ali que nombre? Eigenlijk Mikasa Abingune. Passou. Ja, het die Mozambique. Uhum. Mozambique tá colonizado português, hè? Sim. Então, ela cresce na Lissabon. Dus die lua ta man. Lua ta luna na português. Dus, então, ela bisa, gewoon não sabe pensa. Então, die lua, me die ja, klaar. Esse aí tem number. Então, ela nasce 6 de augustus. Uhum. Então, en ook era sali femi barika. Is ook een sign, hè? En ook era sali femi barika. Is also een sign. Dus, anto makanta pe de mi barika van, hey, leeuwtje. Paso, is uw signo ta leeuw van 6 augustus. Uhum. Asina Lua Lion. Tweede naam Lion. Lua Lion. Lion. Pero el lua significación, tinha específica significación. Maan. Man, ok. Maan leeuw. Sim, sim. Maan leeuw. Ta Lua Ok, leeuw. ok. Hobby great. Sim. Hobby great. Yes. Abo como Queen of Soul. A queen soul, not the queen, but a queen. Because we queen. all are queens. We all are queens. And this is just a queen, een vrouw met een verhaal die ze deelt. Met muziek. Met muziek. Yes. Depois, tragédia aqui, que temporada babole, bambisa, bota klaar, pa lagamundo tende bostem. Ja. Eigenlijk, ik probeer bij jou masale fo, tabata ku Tamara Nivilak. Sa Ok. quando se Tamara Nivilak bom cantante Claro. de Corsau di mês. Sim. Tamara, me conheci Tamara so bij Back Fedi 95, no so bij Love and Peace Song Festival, com Dorothy Sherman, Andy Sherman, Sylvanie La Cruz, com Darwin Greg a organizar Song Festival na Corsau, anto inanos tour a ser conheci com outro. Igma Laren, yen cantante bom, Rubina Miguel, nos tour a ser conheci aina no so bij Aruba, bij Batistanka di Rubiano nang. Bing Corsau back culture premio nang di canta. Anto te awe nos ta volg otro. Anto weet je timbia anto dat die Tamara adunami e chance de riba undi studia nam pa bing conta mi historia promebia. Te kere ta dos ein después. Anto después tiki Umpia. Depois RTL 4 nodig me uit para programa. Para me canta. Então me die wak. Me nota ding in wegi. Ta beroemd of weet ik veel. Pa canta zomaar. Me die boodschap kom ik volg. Dus die bestanke zendt uit een boodschap. Met dat ding. Pero si ku papje bon. Kon is tv papje. Anto die mino papje over jeugdzorg, mino papje over belastingdienst, pas dat moet je kost naar RTL 4 en dan te comprenderen racisme en al die dingen. Dus per maar focus riba en mama nang kutata nang kutahanya accidenten kunan you. Anto die mas ma papje ku Martijn Krabbe van RTL 4 die helaas heel ziek is op dit moment. Ja. En tem coração de oro. Anto echt ele trata mi ku respect.
Na hintere programma apone e programma com respect, met Welen was het. Então, enang masaka cara na televisão a trobe. 2023, 5 anos depois. Ja. A pessoa ecos aqui a passa em 2018. Comissamento, 2018. A começar, então 2019, 2018 fim de ano, maar hij accidente. Pero a jeugdzorg a começar acaba begin van 2018. Dat was echt Ja. ja. Een ding. Pero tá dentro temporada de corona, no, net pro me. Sim, 23, mas a mi cara denk tempo de corona. Toen in het oh corona, oh corona. Então, a mi tabata completamente outro roupa a mi tabata toen in het takket hoor ik, oké, mi tabata keto kaba. Dus het was lekker met z'n allen stil. Pa mi tabata tempo, mi tabata. Ik kwam bij van de drama. En jammer genoeg, ja, we hebben allemaal onze tijd, hè. Otrene tabinde en drama die corona, jammer genoeg. En op die manier kon ik heen aan ku tabata ding kos duru, ding tempo di corona mi por. Ja, share mi historia kunang, anto dunanang, ja, mi experiencia pa sali. So mi te duna zangles tambe, hè. Oh ja? Ja, zeker, seguro. Zangles, conta-nos disso um pida, pois não te interessar. Sim. Zangles? Sim. Tu geração, denk spijkenissa, mita doen as zangles. Anto, fe 8 orte, mitari 10. Anto, online tambe. Hende kuke, ting echt guia. Mi po guia nang. Anto, nato mandami mail, e per me biata por nada, después bota disi, bota bij dingen trajecto o no. Sim. Ok. Então, quanto para zangles? Para groepslessen, tá e promebia por nada, si bo gusta, tá 250 para 10 simang. 250 para 10 simang. Dat is groepsles. Simang 1 keer, 2 uurtjes. 1,5 uur, groepsles. Oké. Então, si bo in privéles, tá 70 euro per hora, então 2 horas minimaal afname. Dus 70 euro per hora, minimaal afname 12 uur pakket. Ja. Oké. Então, a polícia die como te pague. Si bo te pague de dia, de 2 dia, bo te decidi. Ja. Right. Oké. Então, esse aí também te conta para muito ou para ainda grande só? Me te duna les para muito também, verdade? Is aqui para gente grande só. Para muito, me te duna eigenlijk por nada hoor aqui. Tu já são 4 para 4 te 5 horas, denk spijkenissen, me te doen een les por nada, pero die misting grens, weet je? Ja. Ja, met die groepen hoor ik weet je, nos se doen aan ervaring, hè? Meegeven, en toen nos not cobra nang. Dat is de volgende generatie. Pero Julia, hoor ik met de pop-up een idee. Moet nang ku bambisa, bota bisa, wow. Nang tie talento, nang pore. Sim, die komen nog te organiseren een kindersongfestival. Lonos hasje, pero nos está ook bezig geworden hier gewoon passia en nang sia en junang canta, parantin lol tambe, anto stap voor stap lo passa. So tambe ta importante ku cantamento not een wedstrijd. Cantamento tá echt kostpahasi, anto patin discipline din je, pa gusta, pa bo mes train, bo mes, pa bo cresce, zeg maar. En dat is al tof, Pero sigur, lo ting, mane 24 di mei, met een podium, aqui na Spijkenisse, anto met laga moet je na treed op inang, pero no como wedstrijd, gewoon pananting ervaring pa treed op. Oké. Dus wij ook in de praktijk, ook voor de volwassenen. Ook in de praktijk en in de zaal, snap je? Ja. Guarda mandar minha invitação. Compalaga, me encanta, Rita. No, a mim me canta, me biwak. No!
Mita bidas wat kijkers, no? Regel 1. Bosaki regel 1 ta. Durf die kanta falso. No, botan je doloyo rea ku doloy ka No. bes. Durf kanta falso. Dat is regel 1. Pas zo si bot durf kanta falso. Bota set bo mis free. Anto bota kidda train. Weet je? Kidda train. Anto asine bota, je vindt het leuk en je gaat vooruit. Snap je wat ik bedoel? Dus daarom is regel 1. Durf valse zingen. Je moet het leuk vinden. So no supone nos mes tu rene te pensa sina. Mi mes no tapa ke sali foi kas by kanta. Ta mi mama apushami. Pas et mirami te kanta din kas. Snap je? Dus, dus niemand gaat beginnen zo hoor. Oké. Wel, mita war de invitation, mita biwak pro me, bo. Sí, pero bien ya sabra por me. Paso ya sabra por mira que es ang lerares mes ting din kas, eh? Ese mes einang mi quiere llega. Pues Claro. Láganos. Paso, eso aquí misas, eso nan si bosan ripara. Eso que te pensa 2, 3 biate 5 bia, pro me ku e papia. Dico, pa sombra, Julie, tabay ting voorstelling, Jasaber Award, naar Rotterdam, IJsselmonde, naar Isla Mundo. Isla Mundo, verdad. 8 horas. Ato, ding e voorstelling aqui, bota bij mira, hopi mas di Julie. Julie su dolor, su drama, su alegria, su verdriet. Mi música. De música. Men einanan eta habria fo den el lo que más estima kuta canta. Sí. Láganos bawak videoclip Okay. di Julie pa Jasabra Award. Dank je. Noordo. Ja, we hebben elkaar naakt gezien, alles, weet je wel. Gewoon, dat was gewoon... Zeker? Ja, want dat is eigenlijk jouw leven. Als jouw kind overlijdt en dat jij ook mede verantwoordelijk daarvoor bent, zeg maar. Ja, dat is gewoon een nieuwe level van leven waar je in terecht komt. En dat je ook jezelf afvraagt van wat doe ik hier überhaupt op dit, weet je, waarom zou ik zelf doorleven? Ja, en ergens kwam er een stem van nou, ja, toch al voor lul gestaan daar en voor lul gestaan hier. Je hebt dit meegemaakt? Ja, dus je kan nu die stem gebruiken om moeders die zich schamen, die te maken hebben met jeugdzorg. Waar hun kinderen van zijn afgepakt door bijvoorbeeld hulpverleners met goede intenties. Maar die dan toch vanuit die goede intentie ook leugens in rapporten schrijven. Je vond dat je dat verhaal moest gaan vertellen? Ja, zeker. En dat je je stem daarvoor moest gebruiken? Ja. Is dat zwaar om te doen? Ja, het is heel fijn om te doen. Het is ook verlichtend op een bepaalde manier. Ja, want in principe wil je gewoon letterlijk, je leert jezelf ook op een andere manier kennen als je dat meemaakt. En dan leer je ook eigenlijk ook niet alleen de liefde, maar ook haatgevoelens binnen jezelf kennen als mens. Bijvoorbeeld naar instanties of naar het systeem toe. En dat wil je omzetten in een creatieve bron. En dat het is eigenlijk en een heel persoonlijk verhaal en een aanklacht tegelijkertijd. Ja, en ook een oproep om samen, zeg maar, eerlijk naar onszelf te kijken. Iedereen heeft racistische kenmerken, gedachten in zich. Laten we niet bang zijn om dat ook te durven uitspreken, te benoemen. En dan kunnen we ook gewoon eerlijke gesprekken hebben. En, want onder die kern zit er altijd liefde. Ja. Hoe heet de voorstelling? De voorstelling heet A Queen's Soul. A Queen's Soul. Ja. En wat ga je eruit zingen? Ik ga eruit zingen Listen, Listen. Is dat een liedje van jezelf? Ja, ik heb het geschreven inderdaad. Rem Di Lorenzo heeft de muziek daarvoor gemaakt. Ja. En de meeste nummers in de voorstelling heb ik samen met Leslie Joseph, Jean-Philippe Angelina en Satindra Kalpoe opgevoerd gemaakt. En we gaan jullie 1 nummer Oké. Nou, je bent te zien in de theaters met de Queen's Soul. Ja. En je gaat het nummer Listen, Listen zingen. Ja. Dames en heren, Julie Miguel, ga naar de microfoon als je wilt. Ja.
samen met onze eigen Verloop Factory en Willem Crown. How crazy must I get for you? Sorry. Assim, Assim de katika kibra. How crazy must I get for you to listen? How much drama must there be before you listen? I sing this for my girls all around the world. We wanna be heard. We're gonna be heard. Oh, see how crazy must I get for you to listen. Assim nos skibio picantica. Kuta echt gefocust riba subject. ok. Topico. Mita hanya que por fel acaba, so mita hanya ele hobby interessante. Então, com na boa maneira bota deal com e baimento di bo angeltje. Então, bota mostra, então atrobe pature mama nang kutambe a perda nang engeltje. Zie. Aceita echt een club bij mama nang I etata nang ku aperde unyu. Aceita een club die hende ja ku nos oro nos wak ding otro su wowo no sa takie koita. Oh well. Dus en dat ding nos wowo nos conhecer outro oro nos share do loco outro. Anto, kijk, muzika ta echt onzichtbaar. Muzika ta ekosku por ja, mandave Dios eigenlijk. Ta ekosku por expressa. Dus en manier pami ta echt sinti ebida, met een hele hopi emotionaal, gevoelig. Sì. Anto masinja door die lessen paribuki tambe van Eckhart Tolle bijvoorbeeld van con bo miente por neem over bo hinter bida of sì. of bo por practica tambe pa bo miente pa bo reconocer bo mente van hey mi mente te pensa assim não aqui hey mi mente te bisa e palavra aqui e não me se ta ami e não me se ta ami e cosco me ta pensa e cosco e não me se ta ami pero bo po use dembo música assim je diepste geheim je kan het daar wel eruit halen Ja. en het is lekker por expressabo mes free Che, sì. Sa dus dat doen we zaterdag com bassista Leslie Joseph. Leslie Joseph. Hindran die sa die muziek, saki die kemi te papiando worki. Leslie Joseph ta e maestro de maestros de Caribbean de bas. Mensen verwarren hem met een van de beste bassisten van de wereld. En deze man is gewoon ding e banda. Dus die Satindra Kalpu, Leslie Joseph ta yuko zou tambe, hè? Oh ja? Ja, hallo, senhora Bonossa, senhora Rita, que passa? Rita, hey, Rita, bij check. Mite check. Opi ene ta worki, Rita. No, já sabra o miti rei express miti motivo para me ser reconhecido, né? Zeker. Pero bota vai ser reconhecido, né? Pas keer de kos na kuta passando, ora obra que weet je, ora tu kos finish, dan Sì. dice che bo musikanten nang, no? Bo musikanten nang. Ta
Udi nanta bukasa? No, nyundi nanta bikasano. No, paso nanta leef mee kubo asina tanto. Mhm. Ku nanta kere ku, dus nanta mira union de nos musicalidad, no? Sí. En dat is zo niet vanzelfsprekend. Maar kies instrumentalisten aan tambe, paso mi conhece nan como instrumentaliste kota sinti. Anto bemese ting instrumentaliste kota sinti, no ta toca op de automaat. Mhm. Anto ese nos ting un otro yukorsau tambe, sí, maar kies mi banda van mi ke eigenlijk een banda yukorsau mi ke. Mi gente na. Rondi mi, pues ahora que mi Sí. bij conta mi historia, het is echt niet zomaar iets. Mi mensen ting mi henden na rondom mi. Anto pa colmo mi henden anta mas ja nota wedstrijd, pero nanta bom. Bonde na ko, sí, sigur. Na toka na ora nang. Anto nante nanta na episode hopi ya de tene bi se ya yukorsau na no potra junto na no pora ponen pese na tatra ku yukorsau anto yukorsau mesta pa piscina, no? Correcto. Sí. Sorry, pero Pero ik a was mí te quede tiene esperanza que nos potrá junto y unión tan si forza. wel a mi sa sigur, mi no tin esperanza mes, mi sa sigur, dus ik was het doen aan mi hopi rabi or mi tene sine paso ta eigenlijk kolonisator que para nos papiasina. Tanang asianos fei barco oro na sa yega fei Afrika van no abo inang abo den kusina abo tamaskla abo tabay den kusina abo tamaskur abo tabay den ribaveld en zo hebben ze ons uit elkaar gehouden. Dus dus ik was een nota waar pero ta un narrative kuna se keda papia zeg maar. Sina experiencia in ieder geval anto si bot keda ding in narrative nos bij handa asina tambe, dan nos mesa sie tambe, paso nos bira inseguro, paso ja meneer Ami, met de cantante, die mas cantante Yukorsau, hey, na no popuntra Ami question, hey, paso ori, bij passa die lantimi of zo, weet je wel? Het is klein denken, het is echt klein denken. Kijk. Mami dan brunk. Julie te top. Miu akanta cerca de super Mami! Zie, mami, ja, kuso yuchi, ja, zeker. Het is een juhan betabe, hè? Dankie, douchi. En daar met echt support die Yukorsau is Yoriki, echt waar. Ok. Pero oh, Julie, ya sabro wat un gran día. Sí. Costi quantor? Paso te ainda mi no sa que hora. Ah, sí, 8 IJsselmonde. 8 horas. Queensol. Anto bopo bij riba is site die podium IJsselmonde. Sí. Me pone el link tam bij ding chat. 8 horas. 8 IJsselmonde. Ik kaartje ta G5 florin. Dus ta basta oké, denk ik. G5 florin. Anto, ja, botahaya echt niet veel die Yukorsau kabay merka. Awel, dus no Yukorsau kabin tour kabin da, bin back, di basya. Okay? Ato kukurason. Ato Jean-Philippe Angelina, Riba de Kies. Jean-Philippe Angelina, ta echt un hombre di Dios. Echt un hombre di Dios. Un hombre di Bijbel. Un hombre kuta sinja ami. Tu escuta den Bijbel, anto mita gose masha, posso mita sim hopi coisa je, anto nos respeta outro, nos papia, nos discutir over Dios, anto ja, Jean-Philippe Angelina, ta echt nos muzikale leider, anto eta kies tambe, en dan hebben we Satindra Kalpu, is het een notte Yukorsau, het is Suriname, oh, nee. Ik kijk het Asina Bong, drummer en lief persoon. Echt super vet. Anto, besakita leuk. Elaskibi kantika die Anouk van Nobody's Wife. Ja. De grootste hit van Anouk. Die heeft hij met haar geschreven, want hij was toen met haar. Oké. Nou wel, Anto, eten die met drum, you.
You? Hey, que men já sabra mi tem gente de ser reconhecido, né? Wat is seguro? Ora que coisa que aba mi também backstage. Ja, ik zou het zeker doen. Ik zou het zeker, pero mita, mita bem para fora, hè? Não está bem para fora, não está bem para fora. Não te queira para trás, hoor. Não te queira bem para fora, bem topa toerende. En tot 10 dingen também. Hoe zeg je dat? Ja, en wat ik al zei, hè? Stichting Gelijkwaardig Herstel. 10 die bestaan kuta gedupeerde koningin aan porta. Prinses Laurentien en haar vrienden. Die komen ook deze zaterdag. Met de bon. A do Pica Pica também tem presente. Ah, well! Ui. Sim, Awesome. sim. Ja, Me quero aproveitar o momento aqui de chamar Ramses Rafaela Muis. Eu conheci como Muis. Muis, cat. Puta, minha persona te manda saludos para você. Zeker, saludo Sí. para Muis. Sí, com su passion and skills. Com danke ne. Com Nossa, mabim em contato cubo. Ja. We bota den Pica Pica junto comigo den uma entrevista assim ne conhecebo de cerca. Ja, então Muis é minha família também. Nossa família também. Sério? Nossa família, nossa collega, nossa toekomst. Sim. Dus dat hoop je leuk hoe Muis a bisabu ku ja, e pora evitami paawe. Sorry, my blog. Ja, Shonan un día más. Ya sabe hoor. 8 de noite da IJsselmonde, Rotterdam. Daarbij tien Queen Soul na Isla Mundo. Bo compra riba e website Isla Mundo. Bo kaartje bo ticket pa unicamente €5. Eta de moeite waard. Bo mensen attende un vulkaan die un stem. Ku is zo ting, Julie ting. Dus bang steun nos propio hendenan corda e seita lema comita papia turbiadi je ban sostener nos hendenan. Combine que men Julie, ¿y algo más como quiera agregar a nos hendenan? Ja, gewoon me kira manda hopi saludo. Hopi saludo pa mi yukar saunang. Danki pa sostenemi, danki pa support mi ture ainanki. Paso mi unkos misa ora mi topa mi yukar saunang sempre nante de nos banda. Anto ja, aqui den spijker nesta ta met die hopi yukar sau. Anto nos ta echt team op, trahuntu, sigi dalbij, habri nos negoci, compra the beach back. That's all I'm saying, okay? Okay. Nair, bing, laga nos bang. Nos da forma. Eis aqui da Corso, que vende coração, centro de amor, talaga nos brilha. Eso! Ese me conoce. Ese me conoce. Viendo, tabitumba, esta clamarra, abing. Eso! Okay. Bom, hope great. No, me te gusta. No, Julie, sowieso, com Deus poder. Mitei, já sabe, 8 de noite, na Isla Mundo. Yes. Bing, enjoy, e Iora. E stand strong for, hoe zeg je dat? Spread the message, hè? This was. Seguro. Vai brabo casback. Brabo casback. Mutta mire muito completamente diferente. Ok? Sim, nair di no stay. 100%. Awesome, Nair. Dus láganos van disfrutar, já sabe noite para sombra, eigenlijk mitabata a tarde live riba TikTok, hendenan tabata puntrami, Rita já sabe que hora, me digo nang, bosan wak, pica a noite via Facebook, YouTube, antore bosan hanha tour info,
Leuk. Ato, ayer também, Mm, mi tabata MC na Rotterdam, mhm. mi arranha estudiante nanku acaba universiteit, anto hinde na para mi estudiante nan 2 di Sint Maarten, 1 di Saba, Wow. 2 di Aruba, 1 di Bonaire, nan Mhm. tour mi tabata bisa nang Jasaki, Wow. mabisa nang napuntramin awe nan tatapidimi link, mamanda link Oh, pa nan. aqui, Rita! E passou me para canta, pero me promote, Rita. Porta mami, yung matende. É waar. Ja, Então, pero digo se ami, binnen die TikTok, cultura constant, Rita. Bita biri ba cursus. Bita siya bu canta, bita siya ami TikTok, anto promo, ok, bom? mira aqui, busca Nair tá master. Sim? Ok. De Nair Massinha, Nair Massinha. Oh, ok. A mim desse o processo, porque como né, Ok, awesome. Ah, wel, met de link op Kuna hier também. Zeker weten. Ja, well, bom, absoluut. para sombra, nós assinhamos enquanto TikTok cena, então bota duna nós zangles, e agora nós ainda canta de banho só. No, bing, 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 bing. Zakken nummer op TikTok bij viraal gewoon. Pika, pika. Ja toch? Porque tá pica, tá pica, pica. Não, você não, então você Julie, agora que me acorda, de last três, gente que tá músico, Sim? show, estava na Holanda, então Suyu também tá canta de banda, então estava da papia comigo, então eu digo, Rita, nunca bom purba na canta, me digo, né, não, tô onde basali que coi, e digo, bonita stem, Ja, ora para mi tende coisa aí, mi nota falha, me di, não, you, botin ko vai buscar outro aparato. Pero asina, tu rende te papisina. Tu rende te papisina. Da un pari rende, mane Madonna nanki, kunopo canta, pero não tem jeito, sim. Então, não te cobrava gewoon 1 miljoen para canta falso. Pari rende asina na mundo, pero de meeste mensen, então, me tem echt respect trouwens, hè, voor die meiden die dat doen. Mane Madonna, gewoon, bam, klaar, ik ga gewoon. Assim não está, se você gosta, se eu sei, dan daarna gewoon doen. Daarna gewoon doen. Oefenen en gewoon doen. Mas eu tenho hoop, bom cantante, que tem orelha, que tá assim as, hoe zeg je dat, streng para mes, que nunca na nossa salikas bij canta. Mas Ja. na meeste tenen na mes abau. Wat kom meneer? Ok. Dus, a mim tá assim, danke Deus, minha mama, sa kami, dami skops, man dami pa voor bij canta. Dank je Deus. Zou nog steeds thuis zitten. Ja. Well, Nair, nós temos trabalho de bem assim. Zeker. Outro uitdaging. Ontdek een nieuwe talent. Zo is het. Verborgen talent. Zeker. Dat is een otro pika pika. Nu, 8 uur, já sabra, bita bira bastag. Ja? Oké. Shona, un día más, un día más, já sabe hoor, no, boti un cita com Julie Mingel. Julie Mingel, daarbij in zijn voorstelling na IJsselmonde Rotterdam, na Isla Mundo. Ticket na te costa €5 so shonang. Bien pasa gezellig, ontspan, llora, canta, disfruta de un stem único. Nos gendenan. Bang pabai. Bang sostener Julie Mingel. Nós topo outro ding voor je, man. Nós topo outro después. Dankie. Julie, me te deseaba tu clase de éxito. Sowieso, nos te mira otro. Seguro. Já sabe que Deus o poder. Mami, te bisa, Julie, corda, nós temos afspraak pending bij you. Sim, misa. Tawada, basta chega.
Ja! Oké. Tour Jaraso. Nee, Jawips. Wat is het? Jawips. Woensdag. Sorry. Nee, Jaraso, hè? Woensdag. Jaraso. Ja, no, ya era só woensdag, sim. Sim, dus Jonang, Water te zien, korpe moet je dan. Oké, doei. ok, corda, já sabra, 8 horas da noite, IJsselmonde, Rotterdam, na Isla Mundo. Ticket não te costa de €5, você não subir op de website de Isla Mundo, anto programa A Queen Soul, você não compra você não ticket, anto nos tatopa, já sabra. Você não topa Julie, você não topa Pika Pika, também. Dus bang pabai. Dankie Rita, dankie Mami, dankie Nair, dankie Toerende na Kaas. Danke, Julie, un placer enorme di essere conosciuto. Pami tambe. Ya sabrá que Dios su También. poder, me te daba un fuerte abrazo, pues Ya. no únicamente bote un power de un stem, pero bote un power woman. Sigur, sigur. Dankie. Dus, tur clase éxito, a tu te ya sabrá que Dios. Deja sabra. Doei. Doei. Ja.